و مشارکت گوتوبیش دکن دگل برس جنگیز چاندار پارلمانتار دم پارتیه کوش استانبول افشوه که راستا خودت گل مدا بیتن برس جنگیز ایوار باش گله که خوشحالم کجا کادن ام به هفرا گوتوبیش دکن لسر مشارا آشتی و چاره سریه لترکیه و باکوری کردستانه اف دمکی اف پیواشوه دست بکریه برس جنگیز گله قناخ در باز کرینه گله ستیپ در باز کرینه رجب طیب اردوغان دوهی دماش لوتکیا دوحه وگریا بحثا آشتیه کرد بحثا پیواشوه کرد گوتی پیواشو گلک باش در باز دبه و قناغین باش در باز کریه لی پرسامن اوه وکه دم پارتی یعنی اف گاوین هاتین آویتن جبو آشتی یان و پیواشوه بدلی و در باز دبن da işin en önemli kısmını henüz em hê negihîştine mijarên girîng lê prose niha li ser pê ye wek serokkomar jî gotinên bihêviyê yani hêvîdar dibêje lê Dem Partî zêdetir li benda gavên kirdarî ye İro du daxuyanên balkêş hatin yek ji Abdullah Öcalan hat parêzerên wî hevdîtin kirbûn parêzer dibêjin êdî pêwîstî bi derxistina yasayan heye û derbasbûna proseya yasayî pêwîst e Öcalan her wiha bi navê Dem Partî jî konferanseke rojnamevanî hate kirin dibêjin divê komisyon gavek zûtir pêşniyara yasayî bike derxistina yasayan bike yani dixwazin komisyon lezî bide karên xwe az önce görüntülerdeki o silah ve jî nîşanda di dema çek şewtandinê de dixwazin bingeheke yasayî ya vê proseyê were dayîn. باشه برز جنگیز برز جنگیز پکێکە dibêje min erkê xwe jêbecê kiriye من وەکە نیەت پاقژێکی چەکی خۆدانیە وەکەتە ژێ ئاماژە پێکرد و ئەڤڕۆ عەبدوڵڵا ئۆجەلان گرتیگەیەدا پەیامێک هەبووە گوتێ نەها دەمێ vêyekêk û hikûmet pêngavان bi avêjîtin pêngavên yasayî bi avêjîtin li hember vê pêvajoyê hîn weke Dem Partî li benda çi ne komîsyon hatiye pêk anîn komîsyon karên xwe diketin yani lazim e hikûmet çi biketin yani ev komisyona çi karekê din biketin ku qonaxên pêvajoyê bi dilê we derbas bibin yan jî we tirsek ji têkdana vê pêvajoyê nebîtin Ben de tam bunu söylemek istiyorum. Min jî ji xwe behsa vê dikir wek Dem Partî em çi dixwazin ji wê jî pêştir rastiyek heye ew jî windîmenan da jî nîşan didin grûpekî bi merasîmê çekên xwe şewitandin ji ber vê sedemê komisyon hate damezrandin niha bi hezaran kes hene ku çekên xwe danîne û divê rêya vegera wan bo Tirkiye vebe û li Tirkiye beşdarî jiyanekî sivîl bibin ji bo vê dîsa valakirina zindanan di rojevê de her kesek ku li ser tawanê endamtiya rêxistinê hatiye zindan kirin divê ew ji zindanê bên derxistin her wiha hen kes hene li Awropa li sirgunê ne divê ew jî bikarbin vegerin ev çekdanîn û hilweşandin divê bibe tiştekî yasayî gelek endamên PKK hene ku li derve ne li zindanê ne li çiyê ne divê ew hemû bikarbin vegerin ev bi du rêyan dibe Geri dönüş yasası yekem ew ku yasayekî vegere
وره درخواستن یا دویم جی دکارن ده یاسایا زندان کرنه دا یاسای جیبجی کرنه سزان دا هنک چاکسازی وره کرن لی دسپیکی دوی دستالات دوی مجاره دا ciddi buna xwe nişan bide û gavên simbolik bavêjin. Baş e. Hin gelek kes hene ku di zindanê de ne tu cara çek negirtiye destê xwe wek Selahattin Demirtaş hevserokê berê HDP divê gavekî zûtir were berdan ji xwe dest dadiya Avrupayê jî ev biryar dabû. Tamam. In parlamentarên dem partiyê ne û kesatiyekê bi navbangî jin li Tirkiyeyê ez bawerim hin gelek ji nêz ve haydarî gotûbêj û gavên vê komisyonên ev komisyona ji bo proseya aştiya û çareseriyê li Tirkiye hatiye damezrandin. Yani hin divê baweriyê dane ku ev komisyone bi hemahengî digel lanê nava komisyonê da di sibê rojê da biryareka wiha bikene yasayek dibin banê yan siya parlamentuyê da yasayek derkeve ku lêxweşbûn efû ji bo çekdarên PKK ji bo zindanên siyasî derkeve hin divê bawerî dane yanî bernamek tiştekî hosa hatibe kirin mumkîn e ev yek pêwîst e yasayek wiha derkeve ji xwe di dîroka Tirkiyeyê hemû grûpên nava parlamentoya Tirkiye yek partiyekê biçûk li derve maye lê hemûyan nûnerê xwe daye û di rêveberiya serokê parlamentoyê de komisyonekî hate damezrandin îro civîne yazdevîn bi rêve çû armanca vê komisyonê jî ev e ku ji bo derxistina yasayekî derbarê vê proseye ji bo kesên ku ne yasayîne bikaribin vegerin. Serokkomar jî duh gotiye prose baş ve diçe û dibêje ew çavarê dike komisyon karekî baş bike erênî bike em jî çavarê wiha dikin. Ji bo vê pêwîstî heye hin gav werin avêtin ji bo wî jî min got lazim e Selahattin Demirtaş gavek zûtir were azad kirin komisyon jî beriya ku zêde dem derbas bike proje yasa amade bike û bîne rojeva parlamentoyê ji xwe parlamento piştî 10-15 rojdan vedibe û divê hildedest û gotûbêj bike. Baş e. Pirseka din jî heye dibêjin eger ev komisyona neçe digel Abdullah Öcalan kom nebe nerîna wî jî wernegire yan jî ev tecrîda li ser Abdullah Öcalan nehê rakirin nehê azad kirin tir pêvajiyê hiç menayeka xwe nabîtin hiç manayeka xwe nabîtin hin vê yekê çawa dibînin yani divê baweriyê dane sibê rojê dewleta Tirkiye hikûmeta Tirkiyeyê bi gewî astî ku efwekê ji bo Abdullah Öcalan jî derbike ew jî azad bibe hin tişt lez pêk nayên îro hevdeyê îlonê 2025 salek bere îro me nedikarî behsa vê proseyê bike du sal bere vê jî me nedzanî Abdullah Öcalan di jiyanê de ne di jiyanê de me nedzanî lê dema parlamento ve bu beriya salek berê yekê cotmehê serokê giştiyê MHP serdana fraksiyona Dem Partiyê 22 cotmehê de jî Bahçeli got bira Abdullah Öcalan were parlamentoyê banka çekdanînê li PKK bike û daxwaza azadkirina got ev jî dê pêşiya azadkirina Abdullah Öcalan bike di nava salekî de bi Abdullah Öcalan re hevdîtin dest pê kirin ev em li gor sala borî di qonaxekî baş dane Abdullah Öcalan li gel endamên Dem Partî rêveberên Dem Partî civiyan PKK xwe hilweşand çek hatin danîn
لپارلمنتوی کمیسیون هاتیه دا مزراندن ام چاوره دکن دمن پیش تاجی پرسا تشتک ون پرس دکن جی او جی پیک ورن لی دوی پروسه دا آراسته خدا بردوام ببه و بگه انجامه زور باشه برای جنگیز حال داویت شمرا نگود عبدالله اوجلان دهی آزاد کرن یا نه جبر ویج من او قاس بحثا تشت فرح کرن من 2024 دست پیکر ام دبیجن وی دم ام چه قناغ دابون ون زانی برای جنگیز خان ها زانی ما بستامت چی بود سبه نای بردن اگر اون بیجن سبه تی بردن سبه نای بردن سبه نای بردن لی دولت ترکیه با خوشی دزانه عبدالله اوجلان جی باشتر دزانه و هنجی باش دزانن اگر عبدالله اوجلان لدروی زندانه به چه دبه کارین آشتیه اوه پروسه باشتر بریوه بچن یعنی هم پکک و هم لانه کردی جوی دمی باشتر گهداریا پیاما عبدالله اوجلانی بکتن یعنی جبول لسکرین دوی پیواجوی دا جارکادن کسک آلیک گروپک نکاره تیک بدتن و پیواجوی یعنی وها باشتر نیه که عبدالله اوجلان جدر وی زندانه کاری آشتیه بکتن به همه هنگی دیگه لانه اپسیونه به کردان به دولت به یاسایی به راسته اگر اونج مرا بیجن باشتره یا نه باشتره از بیجن راسته باشتر دبه لستر دبه خوشتر دبه لدوه مرا راستی بفکره جبو ویجی پیوستی هیا مهنک دیج راوستن دنابا هفتی اکته اف پیک نایه لی او نبجی حتی اف پیک نیجی پروسه با آوائی که سرکفتی انجام نابه باشه پرسا داویه بلا اوه بیتن برز جنگیز یعنی اف پیواجوا آشتیه لترکیه تشتکی نو نیه تو بخود زانی یعنی دی سالن نو حتی انداجی تر پیواجو دست پیکریه لیکتیگشتنا پککی و دست حالاتی بویه پککی چکی خودانیه هر داویه 2013 پیواجوی دست پیکر ایتر هر کس لبنده بو جاره کادن دنگی تقیل باکور لترکیه نای بیستن یان کس نای کشتن لجاره کادن اوه همی تیک چون و جاره یعنی هندوی باوریه دانه اف پروسه که جدیه آشتی ده برقرار بیتن دبه آشتی که ماینده لترکیه دروز بیتن یعنی خلق لبنده بیتن کجاره کادن دنگ تقیناهتن جاره کادن رولین کردان و ترکان به دست کرد و ترکان های کشتن Bakın mücadele etmeden به تکوشینه به خبات سرکفتن نینه دوی هر تم خبات هبه کار هبه ده پروسین جداهی که جدی دناف برا پروسین بره و نهاده هیا من گوت یک تجاره ده پروسین بره ده تجاره چک نهات بوندانین نه چک هاتنه دانین ون بدیمن آنجی نشان دادن 11 تیرمه چک هاتن دانین و پکه شر چکداری لترکیه داوی بو یه جوجه گرینگتر پکه جو خو هلوشان ده تشتکی وها نبو یا دویم جی ده پارلمنتو یا کمیسیون کاتیا آماده کرن که همو پارتی دناف دا جی دگرن او جی نها جبو آماده کرنه یاسای لوی درنه او خالک و ام نها تیدانه جه پروسین بر زیدتر گلک هیوی هنه پیشهات نو هنه لجبو سرکفتنا و پیوست هیا مرف زیدتر کار بکه ببریار به و سرکفتنا ویجی بگره گارانتی و تجاری جی نهیله کرد روشکی وحده بردوام بین زور باشه برز جنگیز چاندار پارلمانتار دم پارتی استانبول ادگمه بوی گل که سپاس هین هر هبن